Piniladak isi ningarong alam manggalan lo elitum kapre ka khai pen do ladak jasmer Indian Army long alang tum horeng ke claim lapen alang tum service long cipiduk si methang adet long riapan claim lo lapen non mangke kipetang lo latum mangke lasila tum mangke non mangke ke sanga por lo pension lo lasi pini isi ningarong alam bangke ladak itum local Karbiang Long district pen saise lo kapre khai do dak bodo do dimasada do lapen kuki da do lapen itum Karbi lapen Nepali da do adivasi akote da do alang tum lapen Tiwa da do lasan se asamis tum da do dak khilonja asamis tum rasila puson alang tum qualified on theke lage tum phan isi birta ke mi ang thek pusini lipen apaklang pon lapen pinia bangke dang tum ninga rong pen tum thangle pipejir pon mo wedas dame isi poho pen Karbi poho pen isi alang tum mandeng pon lo nasalang tuman akiro pilo lasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tumhan bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kacuning ri dona bangke lahan lo kesang kalilang mane there are so many things to do metang along ri phan atum ke claim ke damia phan dopik lang posi nili hin pen cuning report de society phan ke claim ko nang ji la pen rong rup ka do kabe isi Karbiang Long aparman isi hedung akam alang tum claim pon pu ba claim pon thek po posi nirin pen tame alang tum phan chuni report ta alang tum ang bom pen non inut bak mane lam pe isi bak din ini anyone from your side no I will speak take your time first and foremost I want to say Kadom Johar Namaskar आप लोग हम लोग को बढ़िया से वेलकम किया आप लोग हम लोग इतना लंबा सर्विस करके सही सलामत आया और आप लोग हम लोग को इतना खुशी से वेलकम किया इसलिए हम लोग आप लोग को धन्यवाद देते हैं हम अपना दिल हृदय से दे रहे हैं आगे आप लोग का हमेशा आशीर्वाद हो कि हम आगे लाइफ हम अच्छा से कार्बी आंगलों में कुछ अच्छा से काम करें हम बहुत आदमी कार्बी आंगलों का ही है रिटायर्ड होके आ रहा है तो आप लोग का भी सहयोग जरूरी है हम लोग को ताकि हम लोग सिविल के साथ मिलाप करके जी सकने के लिए थैंक्स